Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukomeje amasomo yacu, amasomo ajyanye no gusobanukirwa igitabo gitagatifu Quran. Nk'uko bisanzwe ni amagambo turi buze gukura muri aya 10 zikurikira, hanyuma turebere hamwe ubusobanuro bwayo, niturangiza turakurikizaho noneho gukoresha ya magambo mashyashya twabonye aboneka muri izi aya ndetse n'ayo twabonye mu masomo yatambutse, hanyuma izi aya tugerageze kuzishyira mu kinyarwanda insha Allah. Ariko mbere yo gutangira turebera hamwe ayo magambo, reka tubanze twumve uko izi aya zisomwa, niba hari aho dufite amakosa ajyanye n'imisomere nayo tuyakosore insha Allah. هذا يوم الدين مالك يوم الدين قل إنما أنا بشر مثلكم إن في ذلك لآية للمؤمنين كيف كان عاقبة الظالمين قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Naam. Ijambo rya mbere tugiye kureba ni ijambo Malik. Malik. Malik bivuga umwami. Malik bivuga umwami cyangwa se nyiri ikintu runaka. Nyiri. Malik. Ijambo rya kabiri ni Bashar. Bashar ni umuntu, inyoko muntu muri rusange. Ijambo aya. Aya twaranaribonye mu isomo ryashize. Isomo ryashize twabonye ko ijambo aya na ayat twarayabonye, rimwe ni ijambo riri mu bwinshi, irindi ni ubukeya. Aya rero ni umurongo wa Quran umwe, umurongo wa Quran. Aya cyangwa se nanone bikaba byavuga cyangwa se byasobanura ikimenyetso. Ijambo rikurikiyeho ni aqibatu. Aqibatu risobanura iherezo. Iherezo cyangwa impera. Aqibatu ni iherezo. Dhulm. Dhulm. Dhulm ni amahugu. Iyo urenganije umuntu cyangwa umuhuguje uba umukoreye dhulma. Akbar. Akbar. Akbar ni ijambo risobanura igikuru. Igikuru. Ijambo rikurikiyeho ni khalq. Khalq risobanura rivuga irema
cyangwa iremwa. Ijambo mithlu, mithlu ni ijambo mithlu ni ijambo dukoresha dushaka kugereranya iki kintu kimeze nka kiriya. Ubwo ni ukuvuga ngo mithlu bisobanuye nka, iyo tugereranya ibintu bibiri, iki kimeze nka kiriya, bifitanye isano. Zalimina cyangwa zalimuna ni abantu bakora cya kindi twabonye haruguru, dhulm. Ni abantu bakora dhulm, ni abanyamahugu, ni abantu bahuguza, ni abahuguza. Zalimina cyangwa se zalimun. Qablu, qablu ni ijambo risobanura mbere, mbere yuko ikintu iki n'iki kiba, mbere. Qablu, mbere. Ijambo rikurikiyeho yawm, yawm ni ijambo rivuga cyangwa risobanura umunsi mu kinyarwanda. Yawm, umunsi. Yawmiddin, yawmiddin, yawmiddin ni umunsi w'ibihembo, umunsi w'ibihembo. Dhalika, dhalika, dhalika ni ijambo dukoresha twerekana, ijambo dukoresha twerekana, twerekana ikintu kiri ahitaruye, tuvuga nkuko twavuga kiriya, uriya cyangwa iriya. Dhalika, dhalika, icyo gihe nabwo tuba turi kucyereka umuntu umwe. Ana, ana ni ijambo rivuga jyewe, jyewe. Ana. La, la ni ijambo rishimangira, rishimangira nkuko twabonye ijambo inna ndetse n'ijambo anna n'ijambo qad. Iyi la nayo irashimangira mu by'ukuri, ni nko kuvuga mu by'ukuri, kwerekana ibyo uvuga ko ubishimangira mu by'ukuri. Iri jambo nanone nubwo ari rigizwe n'inyuguti imwe, rishobora gukoreshwa nk'uko twabonye ijambo li rikoreshwa. Ni ukuvuga ngo nayo ikoreshwa tugenera ikintu umuntu runaka, cyangwa se tugenera ikintu ikindi kintu runaka. Kaifa, kaifa, kaifa ni ijambo risobanura gute, rivuga gute. Kaifa, uburyo ikintu kimeze. Kaifa, kaifa ni ijambo rivuga imimerere y'ikintu. Mata'u, mata'u, mata'u ni ijambo rivuga, risobanura ibyishimo, ibyishimo cyangwa ibinezeza. Qalilu, qalilu ni ijambo rivuga ibintu bike, bike, gake cyangwa se bito, igihe gito cyangwa ikintu gike, gike. Al-yawm, al-yawm bisobanura uyu munsi, umunsi wa none, uyu nguyu turiho. Al-yawm, uyu munsi, bitandukanye na yawm. Yawm ni umunsi uwo ari wo wose, yawm. Al-yawm hariho umwihariko w'uko uwo munsi ari uyu nguyu turiho, uyu munsi, uno munsi. Aya magambo rero tumaze kubona akaba ari amagambo yagiye yisubiramo muri Korani, yakoreshejwe muri Korani inshuro zigera ku 1751 zose. Bityo kugeza ubu tukaba tumaze kumenya amagambo agera ku 27,477. Ubwo rero tumaze kubona aya magambo, reka tuyifashishe, tumaze kuyamenya, reka tuyifashishe dusobanura izi aya. Izi aya twabonye tuzishyira hehe mu kinyarwanda. Aya ya mbere iravuga ngo hadha yawmuddin, hadha yawmuddin. Hadha twabonye ko ari ijambo dukoresha twerekana ikintu kiri hafi,
bityo ubwo hadha yawmu, twabonye ko yawmu ari umunsi, hadha ubwo ni uyu munsi cyangwa uyu ni umunsi, yawmuddin, yawmuddin twabonye ko bivuga umunsi w'ibihembo, hadha yawmuddin, uyu ni umunsi w'ibihembo, maliki yawmiddin, maliki yawmiddin, maliki twabonye ko ari umwami, yawmuddin tubona ko ari umunsi w'ibihembo, umwami w'umunsi w'ibihembo. Maliki kandi twabonye ko ashobora kuba ari na nyiri ikintu runaka, bityo dushobora kuvuga ko iyi aya nanone ivuga nyir'umunsi w'ibihembo, nyir'umunsi w'ibihembo, umwami w'umunsi w'ibihembo na nyir'umunsi w'ibihembo ntabwo bitandukanye. Qul innama ana basharum mithlukum, qul innama ana basharum mithlukum. Qul twabonye ko ari ijambo ritegeka rivuga ngo vuga, vuga uti, innama twabonye ko ari ijambo rishimangira kandi rishyiraho umwihariko, innama ana, ana naryo twaribonye ko rivuga jye, basharun twabonye ko ari umuntu muri rusange, mithil twabonye ko ari ijambo rigereranya ibintu bibiri bifitanye isano, kum naryo twararibonye ko rivuga mwebwe, ubwo qul innama ana basharun mithlukum turavuga ngo ni vuga uti nta kindi ndicyo uretse ko ndi umuntu nkamwe, vuga uti nta kindi ndicyo uretse ko ndi umuntu nkamwe. Aya ikurikiyeho inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin, iyi aya nayo amagambo ayigize yose twarayabonye. Inna ni ijambo rishimangira rivuga ngo mu by'ukuri, fi dhalika, fi twarayibonye, dhalika mu by'ukuri, muri ibyo cyangwa se muri byo harimo ikimenyetso ku bemeramana, mu by'ukuri harimo ikimenyetso ku bemeramana. Kaifa kana aqibatu zalimin, kaifa ni ijambo twarabonye uyu munsi, kana twarayabonye mu masomo yatambutse, aqibatu twaribonye mu somo ry'uyu munsi, na zalimin twayabonye mu somo rya none. Kaifa, kaifa kana aqibatu zalimin, ese iherezo ry'abanyamahugu ni irihe cyangwa ryagenze gute, kuko kaifa twasanze ari ijambo rivuga ngo gute, ese iherezo ry'abanyamahugu ryagenze rite, kaifa kana aqibatu zalimin. Ayikurikiyeho qul vuga uti mata'u dunya qalilun wal akhiratu khayrun, qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khayrun, vuga uti mata'u dunya, vuga uti ibyishimo by'isi, qalilun ni bike, ni iby'igihe gito, wal akhiratu khayrun kandi imperuka niyo nziza, vuga uti ibyishimo by'isi ni iby'igihe gito kandi imperuka niyo nziza. La zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab, la zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab, uyu munsi nta mahuga ahari, al-yawma la zulma al-yawma, uyu munsi nta mahuga ahari, mu by'ukuri Allah nubarura byihuse, al-hisab bivuga ibarura, naho sari' bikavuga kwihuta,
la dhulma al-yawma inna Allaha sari'ul hisab. Uyu munsi nta mahuga ahari, mu by'ukuri Allah nubarura bwihuse. Inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina. Inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina. Inna fi samawati, mu by'ukuri, mu birere, wal ardi, no mu isi, la ayatin lil mu'minina. Mu by'ukuri mu birere no mu isi hari ibimenyetso ku bemeramana. Inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Mu by'ukuri mu birere no mu isi hari ibimenyetso ku bemeramana. La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nas. La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nas. La khalqun, khalqu twayibonye ko ari iremwa. La twabonye ko ari ijambo rishimangira, uvuga ngo rwose cyangwa mu by'ukuri rwose iremwa ry'ibirere, khalqu samawati wal ardi, iremwa ry'isi, akbar, niryo riruta cyangwa se niryo rikomeye kuruta iremwa ry'abantu. La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nas. Rwose iremwa ry'ibirere n'isi niryo rikomeye kuruta iremwa ry'abantu. Rwose iremwa ry'ibirere n'isi niryo riruta iremwa ry'abantu. Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Falillahi, ijambo fa twararibonye, ijambo li twararibonye, lahi twararibonye, alhamdu twararibonye, rabbi twararibonye, samawat wal ard wal alamin yose ni amagambo twabonye. Bityo iyi aya dushobora kuyishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Falillahi alhamdu, fa twabonye ko ari ijambo dukoresha dushaka kuvuga ibintu bigiye gukurikiraho. Bityo cyangwa se maze, falillahi alhamdu, bityo ikuzo ni irya Allah, rabbis samawati, umugenga w'ibirere, wa rabbil ardi, n'umugenga w'isi, rabbil alamin, umugenga w'ibiriho byose. Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Bityo ikuzo ni irya Allah, umugenga w'ibirere, akaba n'umugenga w'isi, umugenga w'ibiriho byose. Muri make rero ubutumwa buri muri izi aya ni ubutumwa butubwira ngo umunsi w'imperuka ari wo munsi w'izuka, ni umunsi uzaba ukomeye cyane. Ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, we mugenga w'ibirere n'isi n'ibiriho byose. Iremwa ry'ibirere n'isi akaba ari iremwa rikomeye kurusha iremwa ry'abantu. Iri remwa ntabwo ryabayeho ku busa gusa cyangwa se ngo ribe ryarabayeho ridafite intego. Umuntu nawe ntiyaremwe ku busa, kandi nyuma yo gupfa kwe azongera azurwe ku munsi w'imperuka, yawmuddin. Qur'ani ntagatifu kandi iratubwira ku izuka rikomeye, uko abantu bazazurwa ndetse n'ubuzima bwo ku munsi w'imperuka, kandi ikaduha amakuru y'uko ibyishimo bya hano ku isi, y'uko ibinezeza bya hano ku isi ari iby'igihe gito cyane kandi ari bike cyane ndetse bishira vuba, kandi ko ubuzima bw'imperuka ari bwo bwiza kandi buzahoraho. Muri aya nyinshi za Qur'ani havugwamo ubuzima bwiza bwo mu ijuru bw'abemeramana, ndetse zikanatubwira ku buzima bwo mu muriro wa Jahannam, busuzuguritse kandi busharira bw'abahakanyi ndetse n'abanyamahugu. Ku munsi w'imperuka rero
nta muntu n'umwe uzahuguzwa, uretse ko buri wese azabona umusaruro rw'ibikorwa yakoze akiri hano ku isi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naho utaha mu isomo rya karindwi inshallah.